Hei hi akas fani aizolani chanchin thar achiar tu silin sang puya. Chief Minister Pulal du Oman Sorkarin hunpia man abituk zata leidu ten. Base angan phak lawa wangin hunpia ching tu te chu mani in boy pui mai turin antitati asoi. Horticulture Minister Pulal ni Loman Sorkarin so thing chu district sang society kaltangin letum ati. NGO Coordination Committee Chairman Central OMA President Pulal Masuanan Myanmar Ramri Hung le Zalentak in Kalpona ti top chu nasazokin an dozel donati. Chief Minister Pulal du Oman Myanmar Ramri Hung le Zalentak in Kalpona ti top dodal na official resolution house an pulut don ti asoi. Chief Minister Pulal du Oman Sorkarin hunpia manabituk zata leidu RR Associate 10 base angan phak lawa wangin an chesuala. Mun phia ching tu te chu mani in boy pui mai turin an titati asoi. He thui voina assembly thut khoma land resources soil and water conservation department a mun phia chungchang zona lu da channa soin pol du ma chuam na kumlama tang chuan ro mana thatak an siam theidon ti soim support price pek tur po nei ma se tundin huna inshal anom nual to awangin a har sari atia mun phia shal banglo omte chuan har sarna asiam mek ti soin chief minister chuan advance loin dor enga mozat an oma mun phia leitura vai lo lut lo dang pol te po an omati a har sana neu no oma wangin tundin huna chin fel vek har sa a transit pass telovin vaireng te apal tlang thelo awangin transit pass atan kezi khata cheng khatlak angai ti asoi bok ani pulo do ma chom hun phia ti lo thlai thar dang pathum chu sarkaret aya sanga leitura no wangin sarkarin ale ngai lova mun phia ro le na tur red bituk ani a ashing leiturin anin tiam lo ti asoi bok Land Resources Soil and Water Conservation Department Changtu Minister Pulal Thansangan Sona Changim Mun Phia Ching Tu Ten Harsan Satak Anto Mek Sorkarin na Shiati A Mun Phia Role na Turata na Sorkarin Aman Bituk Sa Chu Grade A a Cheng Zale Grade B a Cheng Somriat Ani Ti Soin Ashing Le na Tur Bituk Ani Lovati Minister Chu Mun Phia Le Tura An Biak Pot He Om Chun Chu RR Associate Ani Ati A Harsan na Neu An Nei Ti Soin Aman Bitli Angin An Leit He Talova Sorkarin Late hey tour mun sang adap ko le tuna hian tabung lama tas company le mame district lama gala company te an lut tanati up RR associate te point matlang dung lama an le mek ti asoi bok ani Horticulture Minister Professor Lani Loman Sorkarin so thing chu district sanga society kaltlang le tumati khotina emo district sanga society din na to phota chuam society kaltlang le tumati He thui voin assembly thut khoma si habial to MLA Dr. KB Chozona changin minister chuam tundin huna sarkaro mana anga so thing le ala ni lawati aman bithle dana keze khacheng somnga aya niam tura ni lo sarkar na ti soin asang la mero society le alai tu te in biagram dan anga kalpui turani ati minister chon mi puiten an tharangan shal theina turin ro mana kalpui ni ti budget apo da ani don ti soin society loading to sa te din hunzir chen nuwa rin tlak tur anom chuan an ring tang don ati a tharin tulna khuale district sarkarin ma ala zel don ati bok Mizoram khopui ber aizol day voi za samthum palina chu aizol municipal corporation hoi hotin voin khan lom tanani nilu chung lomani ang aizol day lomna pual hian zingkara mun sang atangin kia kalin aizol sipaila muala into khom nuwa hun manani aizol mun thum vai va kon chan mari le sikul pi kon atangin zing dar gle chan via wakatan telte hi MC executive corporator ten vaili mani aizol mer pularin enga salo chon aizol day honna thu sein aizol day a hian thok tu ate beratanga alian ber thangin ril rozang khai tak puwa hun hlimum tak mang turina du thu soya aizol khopuin ma ason zelangin dan zom na konga khopui alo nom le zol thena turin aizol khope cheng mi pui zong te athara ngai to na seng turin som bokani aizol day lomna air ground la mola hian stall som seri pani siamani e thei siam chop stall som le apa ngai som nga pani siamani aizol day tak hi borin som hi panga pathian ni wangin mi som ni som ni pali inrin ni chotudar khata UDNP minister puke sabdang hovin khana hun manani ang opposition leader MNF MLA Pulsan Amaral te chuan masona sang lo tura ram himna ngai poimo chu sarkar ti tur berani ti soin mason turin film khur taka kala poimo ati Voinalar sab Dr. Hari Babu Kambambatian assembly thut khom tan nia atu sei hona he thui sein Pulsan ma chuan lar sab tu soya risal chungchanga sarkar malak tumna omno chupe ti thu soya masona engki makal don chuan mi chengte riselna poimo tarlan ani lo chu apoi hleani ati lar sap ina soizinga poimo ati chu lar khel lo tura afong bon tu te acha chuan hi ati
zom nge ta na tha ni ti soin heng ba ka hian fir taka sum man chu ngai pai mo ti a sarkar in rem chem kum ani laya sum mana trulem lo tak mu tur omati a advisor to chief minister mi pangale OSD to chief minister mi pani ba ka thil sang sang aro thar anom chu sum ren ngai laya sum khoral na mai ani thei ati bok BJP MLA le si habil tu Dr. K B chuan lar sak tu sei chu kum som anno kal to chu sei thaber jinga mi ati a sarkar kaltum dan chu atak ram an thlen nge be sei ti soi ni puiten sarkar khop na turin adwati a sarkar pomi puite be sei na ti thorno turin du thu soi ani Congress MLA le Longkai West Bill to MLA pungun nian chunga chuan sarkar tharami puin sarkar tha anno be sei thin chu atakin thleng the se adu thu soya sarkar chun summan chu na ningot lovin a mulet ve tur lam angai tu apoi moti a sarkar thara khai thar le policy chun ram hum hal tam tak ati chedon ti ngai to tela poi moti a ram het zonga kalani lo chuan masona sum du lo ta ram a chet pha thei ti a soibok ani chanchin thar hi akaswani aizol changa puan ani NGO Coordination Committee Chairman ne Central OMA President Polma Sonan Myanmar ramri hungle zalen taka in kalpona ti top chu na sajok in dozel donati Win Khan NGO Coordination Committee hoi hotin Myanmar ramri hung dulo na le zalen taka in kalpona ti top dulo na pun khom aizola ne ni a heta hen thu sen Central OMA President Polma Sonan chon sarkar lai puim Act is policy kalpui mek laya free movement regime ti top atum le si ju thil in kal ani ati a thei to pa do dal turin mizomi pui zong zong te Chanrola poi moti soin sarkar lai puin chon lama tan a man rui lo tol ruk le smuggling te chu khochak lama zona thak ten lo ti to pa lo in sum ve turin an nge na ti a rui lo tol ruk chu ram chunga tanga thurol pui tu an nei chung chuan ti top thei ani don lo ti soin ramri hung zong ni lova kong danga hetiang ti top tura malak afu zok ti asoibok Central OMA President John Manipur Chief Minister N Biren Singh an Central Sarkar hna ramri hung tura anor wanga hethil hi thleng ta ani ati a mi pakhat du dan angota democracy rama thil ti chu a fellow hleti soin India sarkar in chunga cheng mi puite du dan ne ngai poimo na te mausama ramri angai poimo chu poyati thu soya mizo te chu diglo taka tender ani nuwa in tlopo harsa zo ka anom tur chu andulo takzet ti asoi bok ani Indo Myanmar ramri hungle free movement regime li du lo hian wana pohol ko ta mi engmo zatan pung khoma sarkar la pui thutlok na border fencing ne FMR an du lo na thuziak te an keng ani NGO Coordination Committee hoi hota pung khom chuan resolution semin India sarkar in free movement regime FMR a hlib le Indo Myanmar ramri hung atum chu tha tilovin ando dal takzet anti a sarkar la pui thil tum thula NGO Coordination Committee malak na chu an thlop na ti an soibok ani Chief Minister Pulal do Oman Myanmar ramri hungle zelen tak en kalpona ti top do dana officer resolution house an pulu don ti asoi hethui venalar sab Dr. Haribabu Kamamatian assembly thutkhom tan nia thu soi soi hona soin pulal do ma chuan ramri hungle FMR ti top chu adulo takzet ti a pulal do ma chan ZPM sarkar cheng khatlo mi an roi te chu sarkar ma sa cheng khatlo ai Mizoram tan tangkai jong don nia soin sarkar ma sa sum central na tulo then khatte sem that mek zelani ti a a heklo thiang berin kalantum ti asoibok pulal do ma chuan Mizoram contract kalai bil la to si nala thoksi lo mi som thum bor vel anom ti soin ZPM sarkar a chuan hetiak na thoklo anom ve don lo atibok ani Khelo India University Games sangni somni pathum mi pa football chu Win Khan Aizol mual puya Rajiv Gandhi Stadium a khel sun zom le ani a in khel patni omani in khel ma sazoka Guru Nanak Dev University chuan Gurinder Rama Gol khat khung mangin University of Calcutta chu sikhat finance ni a Guru Nanak Dev University hi voi ni anin khel to avoi khatan chakna ani a khelma bak match khat dangan la neya University of Calcutta ero an khel to pania an chaklo ve in khelu nung zoka University of Calicut chon Punjab University chu sinhi finance ne thunga goal ni hi Samnat KPL Rahul Vinu tet khung ni in match ni an khel to an chak ve a Punjab University hi an match masa voi khatan chak ve to thungani naktu khiana hun ngaya in khel pani omle dona chumada som bakhata Adamas University le University of Kerala ten khelanga Sanudar niya Mahatma Gandhi University le Shivaji University te anin tumbe bogdon ani chanchin thar serti tomna na tlang pui Chief Minister Pulal do Oman sarkarin hun phia man abituk zata leidu ten besei angan phak lo awangin mun phia ching tu de chu humani in boipui mai turin anti ta ti asoi Horticulture Minister Pulal ni Loman sarkarin so thing chu district sanga society ka tengin le tumati
NGO Coordination Committee Chairman Central OMA President Polmas Fonan Myanmar Ramri Hung le Zalen taka in kalpona ti top chuna sazokin ando zel donati Chief Minister Puldo Oman Myanmar Ramri Hung le Zalen taka in kalpona ti top do darna official resolution house an plu don ti asoi so ti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani